tada svijetli svima u kuću. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima. Riječ Gospoda. Slava Kriste, Tvoj Sine. As God planned it, Mother Teresa is now Saint Teresa in the year of mercy. Sveta majka Tereza sada je sveta u godini milosrđa. We normally think of Mother Teresa and her work as doing the works of mercy. I o njoj tako i razmišljamo kao onoj koja je činila djela milosrđa. But it is important first to realize that Mother Teresa herself was very much aware that she herself was in need of mercy. Ali vrlo je važno shvatiti i razumjeti da je sama majka Tereza znala i razumjela da je ona potrebna djela milosrđa. So this Jubilee of Mercy and Mother Teresa remind us that before God, all of us need mercy. I zato nas ova godina milosrđa i ona kao svetica podsjećaju da svi mi trebamo djela milosrđa, da svi trebamo milosrđe. We all need God's love and forgiveness, His mercy. Svi trebamo Božje oproštenje i ljubav što je milosrđe. As Mother Teresa did, we may call this reality of our interior poverty. Kao što je majka Tereza činila i mi, tako se sjećamo, nazivamo to naše unutarnje siromaštvo. We can call it the Calcutta of the heart. I to možemo nazvati Kolkata srca, Kalkuta srca. And more personally, the Calcutta of my heart. I još osobnije Kolkata, Kalkuta moga srca. Mother Teresa used to say, Calcutta is everywhere. Majka Tereza je običavala reći, Kolkata je svagdje. And so, in a way, this is for us also true because Calcutta is in my heart. I na neki način za sve je to nas istina, jer Kolkata je u mome srcu. Mother Teresa had a very important teaching on forgiveness. Majka Tereza je imala vrlo značajno učenje, govorila je o oproštenju. She said, govorila je, we need lots of love to forgive. Mi trebamo opraštati, potrebno nam je oproštenje. And we need lots of humility to forget. I treba nam jako puno poniznosti da bismo prostili i zaboravili. Because it is not complete forgiveness unless we also forget. Jer oproštenje nije završeno dok zapravo i ne zaboravimo. And not forgetting, very often we say we have forgiven, but we cannot forget. I ako tako ne zaboravimo, onda mi često kažemo da smo prostili, ali zapravo nismo oprostili, odnosno zaboravili. And as long as we cannot forget, we really have not forgiven fully. A dok nismo zaboravili, mi zapravo nismo do kraja oprostili. So, first of all, Mother Teresa received God's mercy. Prvo što možemo reći, majka Tereza je sama primila Božje milosrđe, milost. She would go regularly to confession. Ona je redovito išla na ispovjed. And not once a week as a matter of routine or just habit. I nije to ona išla samo jednom tjedno kao nekakva rutina ili nešto što se samo tako radi. But of really meeting the mercy of God each time. Nego je zaista osjećala, vidjela tu milosrđe Božje svaki puta. And she did this because she was confident in God's mercy.
A činila je to jer je imala povjerenja u Božju milost, Božje milosrđe. She believed fully, she had confidence in God's love for sinners. Ona je zaista vjerovala u Božju ljubav za grešnike. She wrote, "The devil hates God." Napisala je, đavao mrzi Boga. And that hatred in action is destroying us. I ta mržnja koja je u akciji, ona nas razara. Making us commit sin. I čini da zapravo počinjamo grijeh. Making us share in that evil. I navlači nas da širimo, da dijelimo to zlo. So we share in that evil, and this cuts us off from God. A to kada tako širimo to zlo, to nas udaljava, to reže našu vezu sa Bogom. But there is where the wonderful mercy of God comes. Ali upravo tu dolazi to prekrasno Božje milosrđe, Božja milost. And this is what the devil hates in God. I upravo to đavao mrzi u Bogu. That tenderness and love of God for the sinner. Tu nježnost i Božju ljubav za grešnika. You may have heard of Mother Teresa's experience of what she called the darkness. Možda ste čuli za iskustvo Majke Tereze koje ona nazivala tama. It means several things. To znači više stvari. But one thing it also means is that this explains, the darkness explains why Mother Teresa had such a great capacity for mercy. Ali ono što možemo, jednu stvar koju možemo naglasiti, to ono što je ona nazivala tama, zapravo otkriva zašto je ona imala toliki veliki kapacitet za milost, za milosrđe. The sense, her feeling of God's absence, taj osjećaj Božje odsutnosti, made her depend continuously on the mercy of God. Činilo ju je ovisnom o Božjemu milosrđu. So she could say yes to this very painful experience. I zato je ona mogla reći da to tako bolnom iskustvu koje je imala. Because she understood it was also part of her vocation. Jer je razumijevala da je to isto dio njezinog poziva i misije. She wrote to Father Neuner, pisala je ovom jednom I have come to love the darkness. Došla sam da volim tu tamu. For I believe now that it is a part, jer sada vjerujem da je to dio, a very, very small part of Jesus' darkness and pain on earth. I to jako, jako mali dio Isusove patnje i tame na zemlji. Today really I felt a deep joy. Danas zaista osjećam duboku radost. That Jesus can't go anymore through the agony. Da Isus ne mora još jednom prolaziti tu agoniju. But that he wants to go through it in me. Nego da ju sada prolazi u meni, kroz mene. More than ever I surrender myself to him. Više nego ikad predajem mu se. Yes, more than ever I will be at his disposal. Više nego ikad na njegovom njemu se dajem na raspolaganje. In this yes of Mother Teresa to God, u tome da Majke Tereze Bogu, there is all her holiness. Sva je njezina svetost. And all of our Christian faith. I sva naša kršćanska vjera. All that is asked of us to do. Sve što ona traži i što Bog traži od nas. And all of what we can do. I sve što mi možemo dati. Jesus does the rest. Isus čini ostalo. So we can say Mother Teresa is a saint for everyone. Zato možemo reći da je Majka Tereza svetica za sve. Because she shared in the suffering of Jesus, jer ona je imala udjela u Isusovoj patnji. She understood that she was loved in a special way by God. I shvatila je da je voljena na poseban način od Boga. So she can be a saint for everyone.
I tako ona može biti svetica za svakoga. Because she has shown us that the evil, Jer nam je pokazala da zlo, da zli, the misery, our interior poverty, da ona naša unutrašnja mizerija i siromaštvo, that we all carry within us, da svi to nosimo, can be forgiven. ali da može biti oprošteno. And when we can grasp the merciful and secure hand that Jesus gives to us, I kada se prepustimo Isusovim milosrdnim rukama koje nam On pruža, our darkness can be overcome. naša unutrašnja tama može biti nadiđena. Mother Teresa said Majka Tereza rekla, that if I become a saint, I will be a saint of darkness. ako ikad postanem svetica, bit ću svetica tame, I will be absent from heaven, bit ću odsutna s neba, lighting the light paleći svjetla of those in darkness on earth. onima koji su u mraku ovdje na zemlji. And so we can ask her intercession I zato možemo tražiti za njezin zagovor, so that we can be open to the Lord's light da možemo biti otvoreni Božjemu svjetlu and grow in our love for God. i rasti u našoj ljubavi prema Bogu. And receiving His mercy, I primajući njegovu milost, njegovo milosrđe, we can be also instruments of His mercy to others. možemo tako postati oruđe u njegovoj ruci za i prema drugima.
I'm very happy to be here tonight and Sretno. looking at the statue of the Sacred Heart, which Mother Teresa said, "He is my first love." Sretna sam da mogu biti ovdje i vidjeti ovaj kip koji je majka Tereza govorila, to je moja prva ljubav. What we are celebrating these days, it all began here in Skopje, in the family of Mother Teresa. I ovu dakle svečanost koju ovdje slavimo ovdje u Skoplju, u gradu majke Tereze. The seed of faith and love were put in her heart in this parish. U mjestu gdje je i okolini koja je ulila svjetlo vjere i ljubavi upravo u ovoj župi, u njezino srce. Mother received the call to be a missionary, and today she is a missionary for the whole world. Ona je dakle primila to svjetlo i taj poziv biti misionarka i to postala i ostala danas. She was already working in India as a missionary when she received the vision in which she saw poor people with great sorrow and suffering in their faces. Već je bila misionarka kada je primila onaj poziv gledajući tolike bjednike i odraz te bijede, te patnje na njihovim licima. Those poor people and children also were crying out to Mother, "Come, come, save us, bring us to Jesus." I upravo gledajući njih, takve bjedne, čula je unutarnji poziv, dođi, dođi, povedi nas ka Isusu. It was Our Lady and Jesus who encouraged her to answer this desperate cry of the poor. Bili su to Isus i njegova majka Marija koji su majku Terezu vodili u tome velikome pozivu ka siromašnima. And Mother was willing to offer everything just for one innocent child from the street to remain pure for Jesus. I majka je bila spremna žrtvovati sve samo za jedno nevino dijete koje je vidjela na ulici i koje je željela dati ili prizvati k Isusu. For just one dying person to die in peace with God. Ili samo jednoga umirućega da može umrijeti u miru sa Bogom. For just unhappy family to receive the joy of loving and caring for one another. Ili samo jedna loše stojeća ili obitelj u problemima da mogu donijeti mir jedno prema drugome. Like the heart of Jesus, the greatest pain for Mother was that people do not know Jesus, that people do not love Jesus. I kao što je i za samo srce Isusovo, tako je i za majku Tereziju velika bol bila da ljudi ne poznaju Isusa, da ljudi ne vole Isusa. How many die without God just because there was nobody to say one word about His mercy? Koliko je ljudi koji umiru bez Boga samo zato što nije bilo nikoga da kaže tek i jednu riječ o Božjem milosrđu. Our Mother followed Jesus into the slums to become one with the poor. Isus je poveo majku Terezu u taj slam, u ta sirotinska predgrađa da bude njegova riječ sa siromašnima. She brought God into their lives and she brought them to God. Ona je donijela Boga u njihove živote i njih je nosila ka Bogu. Out of love for Jesus, she remained chaste so that she may have the same love as Jesus has for the Father and for mankind. Ona je željela njima donijeti tu istu ljubav koju Bog ima za sve nas, za cijelo čovječanstvo. And out of love for Jesus, she followed His obedience, because He always listened to the Father's will.
isto tako kao što je osjetila, kao što je dijelila tu ljubav, ona je isto tako bila vjerna tome Božjem pozivu i toj Božjoj volji. She looked with the eyes of Jesus beyond appearances, and she saw in everyone the dignity of a child of God. Ona je vidjela, ona je gledala Isusovim očima izvan i preko onoga kako neko na vani gleda. I upravo tako je mogla u svakome vidjeti ljudsko dostojanstvo i dijete Božje. She always focused on the truth that each soul is created in the image and likeness of God. Ona je uvijek ostala kraj te istine da je svaki čovjek stvoren na sliku Božju. And that each soul is created to love and to be loved. I da je svaka duša stvorena da može voljeti i da bude voljena. Mother loved to contemplate Our Lady, who after the Annunciation went in haste to her cousin Elizabeth to serve her in her need. Majka je voljela meditirati nakon trenutka navještenja kada je Marija išla u posjet Elizabeti da joj bude od pomoći u njezinim potrebama. Like Mother Mary, she ran in haste to bring Jesus' presence to the sisters and to the poor. Kao i majka Marija, tako je majka Tereza žurila, nastojala da bude blizu i u potrebama svojim sestrama i svim siromašnima. She took all the trouble possible in order to give Jesus a new tabernacle, which she called a new foundation of the sisters. I ona je bila spremna podnijeti svaku nepriliku, svaku potrebu da i tako pokazati i sestrama i svima drugima Isusa u tabernaklu, Isusa prisutna. When she came first to New York with the sisters, someone wanted to know, why did you come to the United States? Are there no longer poor people in India? Kada je jednom došla u New York, pitali su je, zašto ste došli u New York, zar nema dovoljno siromašnih ili zar nema više siromašnih u Indiji? And she replied, did not Jesus tell us, go out to the world, proclaim the good news to all creation? A ona je odgovorila, zar nam Isus nije rekao, krenite u svijet, recite, navještajte radosnu vijest svima. Her longing was to go to the ends of the earth and even beyond. I njezina želja i nastojanje je bilo ići do granica svijeta i preko toga. If there are poor in the moon, we shall go there too. Ako bi bilo siromašnih na mjesecu, ićemo i tamo. When Jesus is with us, we have everything. Kada Isus nama, sve imamo. Because seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything else will be added unto thee. Jer evanđelje nam govori, tražite najprije kraljevstvo Božje i sve drugo bit će vam nadodano. Mother was on fire with love and aware of her own littleness. Majka je bila puna ljubavi i one Božje malenosti. She had an invincible faith that for God all things are possible. I bila je uvjerena da za Boga su sve stvari moguće. Danger, rejection and closed borders were challenges to be faced and with Our Lady's help to be overcome. Zatvorene granice, siromaštvo, problemi i sve drugo što je moglo doći bili su samo izazovi, bili su problemi koje se uz pomoć Gospe mogu nadići. Leaders of countries who did not know their need for God, Mother searched them for. Lideri, političari, oni ne znaju to traženje Boga, ali majka je kroz njih nalazila Boga i davala Boga. She went to them and said, appealing to their love for the people, silver and gold I have none, but what I have I give to you.
I ona je i njima znala pisati da ona nema puno, ali ono što ima daje. Here are 4 of my sisters to take loving and tender care of your people. I dakle daje svoje sestre da brinu o ljudima. Leaders of countries with non-Christian traditions who did not know their need for Jesus accepted Mother's offer to extend her service to the poor people. Čak i one zemlje koje nisu ili koje imaju vrlo male kršćanske zajednice bile su spremne prihvatiti sestre upravo iz toga razloga jer su znali da one služe siromašnima. Skopje has given a missionary to the world till the end of the world, and always the name of Mother Teresa will be connected with the name of Skopje. Skopje je dalo takvu misionarku koja je evo išla na taj način do kraja svijeta, do kraja zemlje, i ime ovoga grada bit će uvijek i zauvijek s njom povezano. And I'm very grateful that God has chosen our mother to be the mother for the whole world, but especially also for our congregation. I ja sam jako sretna da je Bog izabrao majku Terezu da bude majka cijelog svijeta, ali majka moje zajednice. Sada ćemo pjevati pjesmu Oproštaj koju imate u vašem vodiču na stranici broj 5. Htio sam reći samo nekoliko riječi o ovoj divnoj pjesmi koja je na poseban način povezana i sa Skopjem, sa ovom zemljom, jer upravo na neki način pokazuje onaj duh, onu radost i onu želju služiti Kristu koju je majka Terezija nosila kad je otišla iz Skopja. Njezin poziv se jako lijepo zrcali u ovoj pjesmi, jer ona, mada odlazi, mada ostavlja svoje roditelje, kao što kaže svoj zavičaj, ona je radosna. Ona je nova Kristova zaručnica i zato ostavlja iza sebe svoju prošlost, ide sa radošću, ide sa jednom željom da se potpuno sjedini s Isusom Kristom, da mu potpuno preda svoj život. I kaže, kao što ćemo pjevati, da je njezina jedina želja da spasi barem jednu dušu. Evo, čuli smo koliko duša je spasila majka Tereza. I evo u ovoj pjesmi možemo osjetiti taj žar ljubavi koju je ona nosila. I ova pjesma može i u nama zapaliti ovaj žar. I mi možemo evo večeras u sebi osjetiti Božji poziv. Svaki kršćanin slijedi Krista. Svaki kršćanin može reći, ja sam ova mala zaručnica u onom pozivu koji nam Gospodin daje. Evo vas pozivam sve da radosno otpjevamo ovu pjesmu koju je uglazbila skupina Band Agape.
sestre, kroz ove dane, a osobito večeras, mnogo nam je toga govorila Božja ljubav. Govorila je Majka Terezija, jer i sama je rekla, kako smo čuli, ako ikad bude proglašena svetom, neću biti na nebu, nego ću paliti svjetlo u životima onih koji su mraku. Vjerujem da ona bdije nad ovim gradom, Skopjem, i nad svakim životom koji traži zagovor. Zato ćemo evo sada, kao treći dio ovog bdjenja koji smo pripremili, izložiti Isusa u presvetom oltarskom sakramentu, onoga koji je bio jedina ljubav svete Majke Terezije. Zbog toga je mogla postati ono što jeste, upravo jer je ljubila njega. Evo sada ćemo izložiti Isusa u presvetom oltarskom sakramentu i u 20 minuta zaustavit ćemo se u klanjanju i moliti srce. Gospodine Isuse, Gospodine Isuse, budi blagosloven za ovu večer
Budi blagoslovljen za dar života. Budi blagoslovljen za majku crkvu. Budi blagoslovljen za kanonizaciju majke Terezije. I večeras smo zagledani u ovaj jedan život u kojem se ostvarila tvoja ljubav. Postao si svjetlo u ovom svijetu i večeras upravo potaknuti ovim svjedočanstvom vjere svatko od nas želi otvoriti svoje srce. Da, Gospodine, i večeras te želim moliti da me privučeš k sebi. Gospodine, ti vidiš moje slabosti, vidiš moje nevjernosti, vidiš moja lutanja, moje padove. Gospodine, često u svome srcu kušam samoću, vidim neprihvaćenost od drugih, vidim svoje srce kako sudi često druge. Te večera želim moliti da dotakneš moj život, kao što si dotaknuo život majke Terezije. Dođi, Gospodine, u moj život, u moju ovu bezizlaznu situaciju koju proživljavam, moju tjeskobu. Dođi, Gospodine, i obasaj me svojim svjetrom. Tebi je poznato što nosi moj život. Tebi je poznat ovaj moj križ. Daj da te mogu uzljubiti i povjerovati.
Istina je, stojim na vratima tvog srca dan i noć. I onda kada ne slušaš i kada sumnjaš da bi to mogao biti ja, i ja sam tamo. Iščekuje mi najmanji znak tvog odgovora, čak i najtiši poziv koji će mi dozvoliti da uđem. I želim da znaš da ja dolazim, kad god me pozoveš, uvijek, bez sumnje. Dolazim tiho i neprimjetno, s beskrajnom moći i ljubavlju, donoseći mnoge darove svoga duha. Dolazim sa svojim milosrđem, sa svojom željom da oprostim i izliječim. I s ljubavlju većom od tvoga shvaćanja, ljubavlju koja je velika kao ljubav koju sam primio od Oca. Dolazim s vatrenom željom da te utješim, da ti dam snage, da te podignem i povijem tvoje rane. Donosim ti svoje svjetlo, da rastjeram tvoju tamu i tvoje sumnje. Dolazim sa svojom snagom da mogu nositi tebe i sve tvoje breme, sa svojom milosti, da dodirnem tvoje srce i promijenim tvoj život. I mir ti svoj darujem, da umirim tvoju dušu. Poznajem te u cijelosti, znam sve o tebi. Svaku vlast na tvojoj glavi sam izbrojio. Ništa u tvome životu nije nevažno za mene. Slijedio sam te godinama i uvijek sam te ljubio, čak i u tvojim lutanjima. Znam sve tvoje probleme, znam tvoje potrebe i tvoje brige. Da, znam sve tvoje grijehe. Ali ponovno ti kažem da te ljubim, ne zbog onoga što jesi ili nisi učinio, ljubim te zbog tebe samoga, zbog ljepote i dostojanstva koje ti je moj Otac dao, stvorivši te na svoju sliku. To je dostojanstvo koje si često zaboravio, ljepota koju si okaljao grijehom, ali ja te ljubim, onako kakav jesi, i prolio sam svoju krv da bi te pridobio nazad. Ako me samo zamoli s vjerom, moja će milost dotaći sve ono što treba promijeniti u tvome životu. I ja ću ti dati snage da se oslobodiš grijeha i njegove razarajuće snage. Željam za tobom. Da, to je jedini način koji mogu opisati svoju ljubav prema tebi. Željam za tobom. Željam da te ljubim i da budem ljubljen od tebe. Toliko si mi dragocjen. Željam za tobom. Dođi k meni, ja ću ispuniti tvoje srce, izliječiti tvoje rane. Učinit ću te novim stvorenjem i dati mir čak i u svim tvojim kušnjama. Svaki put kad otvoriš vrata svoga srca, svaki put kada mi se približiš, čuti ćeš moj glas iznova i iznova, ne ljudskim riječima, već u duhu. Bez obzira što si učinio, ljubim te zbog onog što jesi. Dođi k meni sa svim svojim jadima i grijesima, sa svojim teškoćama i potrebama i sa svom svojom čežnjom da budeš ljubljen. Stojim na vratima tvoga srca i kucam. Otvori mi, jer želim za tobom.
Ruh s neba dao si njima. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi Tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Kad je Sveti Otac Papa Franjo došao ljetos u Poljsku na susret s mladima, onda kad su ga dočekali navečer, Papa je rekao: večeras nema spavanja, večeras probudite ovaj svijet. Evo upravo i ovo nam je bdjenje htjelo reći i ohrabriti nas za naš život, da uistinu možemo biti oni koji će nositi pjesmu kroz svoj život po zagovoru Svete Majke Terezije. Ja ću sada uzeti relikvije Svete Majke Terezije, stajat ću tu u sredinu, pa tko želi može doći, dotaknuti, poljubiti relikvije Majke Terezije, noseći molitvu u svome srcu. Hvala.